Just one. Just 1, 2.
Suna oli oli ne Lolo toya Yesu Hoya faula ya te au O laule a pese fu Pese pese aleluya Olela ologu aganga Lo aganga oi o Yesu Yesu ole faula mai Ua oli oli ai Ole tau to togo a elau Lo o lau a faine Talu lo na lo faia te au Ua mua Olela olo agaga Lo agaga oi o Yesu Yesu ole faula mai Ua oli oli ai Ia tupu ola ola mai Se pa maua toto O Yesu lava le pogai O la ua mi ofu Pese, pese, aleluya Ole la olo agaga Lo agaga oi o Yesu Yesu ole faula mai Ua oli oli ai O mea I la leo laga nei Ato ale atali Olo ule ato fielele Olo ua mausali Le ali le atu Le fai ma fai Au galu gaelele Ma to te ofo ai Le tupu o le au paie Le tupu o lai E tonu maua mausali Ole ai, ole taimi nei le alu nai pespesenga I lunga o le tātou. O le tātou YouTube. Aua lawa le patatarino o le tātou pokalame. Ia, ai manatu sa moa malau whaafongafonga le nei fwoi vaenga o le fiafi. Ia, o ai lava ua pale mai o
o lo tau pa ia ma lo tau mamalu ia e taritonu o lo whapea lava na whaasolo solo mai le mamalu o tātou o tunu. Ia mai se lava ia tātou o paanga tō tino o tātou pokala meile nei fo ia fiafi ua mauaile wanoa ia se i whai sin tātou whasoa. Ia mai mo mua lava na tātou whapei fo ia vi ia lava o eta maa vi ia le tua au malosi. O le tua o le soifua e whaavavau lava. O le tua o le pule au i me umalava. Ia o ia lava na ia whaia le langi ma le langi whetua ma le masina o le la ma pāneta ma me uma awala mai le ilo na alo Yesu ke riso. Ia o le suafa le manu malo Yesu ke riso. Ia e avea e whai ma suafa e avea ilo uleo vai ma le nei whaatau waa. Ia e whaatalo whalo ia tuai. I le mamalu ia te oe sa moa e maise pa anga le tātou pōkalame. Wha ma lorso i fōmunuia, ma lo fō il fōlau le nei aso. Ua i uwhi au ngā luenga o whita i tunga sa o tau whia ngai ai, ia wa i whanua la o tau whaatama soale inga. Ia ua tofu ale ngongo masia nei. Ma lor ngā lunue, ma lor tau watai. Ia ma lo fō sa ili ma lo. Ia ai le ngata fo ilea, ia o i lātou uma o le au whai ngā luenga te tofi e le tua, o le alawa le tōvine po o. Tōvine o lo ngā lue ma puno wa iai. Ia o le tāua o la au tau hoi pito la au. O le whaasino o Samoa e le atua malana mi tonu. Ia e wha malo whai o le whaiwa e le whai ngofia o tau tiute. O le pōwho le nei ia o tau whaasauni fo e sa ili. Ia au wale atua marano whina ngalo ia wholo le tala le lei. I nei o tātou tangata i lea whata whai taulanga i so se kalesia. Po ai lava le ngoa mari ngoa le kalesia. Ia o la autou ngā luenga lea ua apo i fo i la autou tau. I le vaiaso ato e ala i la autou sa i linga i le upo le tua. Ia ina ia whawhanga le lafu maa moe le tua. Ia e whaatalo whatu. Ia whaapitoa tātou whaatalo wha. Ia tātou pā anga tua āsina sina. E le mawhai ona o tu tua asing la ona o to tele o ila to o wala au mai tua le tātou messenger i aso ta itasi ia mawhai loa mai lo la to lango i tātou pokalam. Regardless po le ala vor to inga pokalam ia o lo tau mawhai lava e whai loa mai lo la to long ia vi ia le tua. Wa o le mea ia anga le leile tua ina ia whapena no whaafua loa lo tau soifua a le nia fiafi ia e whaatalo whatu tātou pōkalame i le suafa manu malo Yesu Keriso. O le nei fo i la fiafi o tau wa ai mai, ia o tau sila mai, o le whaila usuke. Ia e pe fōri ngā mai le la sa ungi le whai au e whai se la unga. Ia e ui lea. Ele i lewa na mai a mai le mātou tāpo inga. Pei fo e le to e tau whailo ina lupe o le soa seu i lewa enga sa moa i lau whaafongfong. Ia wautou mātau fo i. Ia le pōrkalame, mo le whai pōrkalame. Ia o le aso na leila. Sa tau sia e mātou e kāle sia. Ia mais fo i lātou o malawa o lo tāpua i. I le atua i le aso pa ia o le atua o le sāpati. O le ala umawai atu. Le aso na leila sa whaatino ai. Le vaenga sa nga ia tuai malu maso po hol po felau. Ia e whaawau tau singa o le polo inga le tua ia e mana tua le sapati te tau si ai. O aso e ono te ngalue ai a o le aso fitu o le sapati pa ia o le tua e te alu e whailau tau langa mai vivi i le tua. Ia o le vaenga la na sa whai e matou. Ia o le ala ele i kare ia ofu. Ia ua tala whea unga foi. Ia ma ua o mai teimi e taun whaatino le tātou pōkalame. Ea, e iei le tā ua o le lia fiafi le tātou mawhitanga sa moa male, ma tātou paanga. O le whaata ua ina lea o lea, a wafo i o leo mawai le sa pati o le tua, ia po le astona i le sa whengai o tau matiu te masan. Ai maise, o le wha sa uni lea mo tae au, i whai ngā tōna i ma sa uni ngā lotu fo. Ai o tae ao i la mātou e kālesia, o tae ao lea e celebrate ai, pe wha manatu inai le Tausamiga po le celebration of the Feast of Pentecost. Ia po o le wha mamaluina o le Tausamiga o le Pentikoso.
Mai au te taritonu la. Le to tele o ekalesia, le majority o ekalesia kerisiano. Ia olo o sa uni e wha manatu le aso le Pentikoso a te au. Ia alo no wingala, e launga ta sia ai tātou. Ia au te leiloa la i le tausinga e o tau. E pe no mua voi lele, ia pe voi lau mātou. Mana tua voi sa moa i le pōkalame sa tau wha amala malama ma wha pula pula ai vaenga ia. Ono ona mātou e kālesia, o lo tausia o mātou saminga i le tusi lea ale le vetiko, i lona mata upu e luas ful maritoru, nono winga. Le uto e wha manino le vaenga le a whai e te fia mai moa, pe te fia sila sila, pe te fia whai tau iai, pe te fia mala malama iai. I le mea le iai le tāpua inga le tama le vausa, ma lona a inga ma le mātou e kālesia. E te manino lai nā i le tusi le nā. Ale whenga inga tuai. O le levetiko rana mata upo e luas fulma le tolu. O lo leipo mai ai ina. Tausaminga e tausi. Ia pe foi lao na ina nei te o se e ese na mata upo. Pato sina wha e motua. O lo o le to telo i la tau. O lo wha pe mai ia. O tausaminga na isa la edu. O tausaminga na o ai kupito o na o iutaia e whai. Tausaminga nga o a. Na o le nu o le tua. Ia e mana ia le manatu. Peitai. A tātou whai tau i le levitiko na. E le o whaapea mai. O tausaminga ia isa la edu. O tausaminga ia a lapi. Po o tausaminga a Mosalemi. Po o tausaminga a iutaia a le ai. O lo manino le amatanga. O tausaminga ia i le atua soifua. O le se ngalana Awa fo ye mawhaina tātou whaatupu le tala. Ai a tātou wo i le root, male amatanga le mea. E o e nala. Anyway, o le nau e sira fia a whai te fia su e mai fia sa ili ai tausaminga le tua. E te maua umala i le tusi nā le levitiko. O i nā, o lo sawa le guideline o le a onga le mātou e kālesia. Right from the beginning up to the last feast of tabernacles and the last great day. O na umawoi leo ka le nā le tua. Whaingo fia o le mea lea. O inala o tausaminga na e tausia le kālesia. Ai le tausia mea i o kirisimasi, o Halloween Day, o aso maliu, o ingala i ele se senga. Anyway, o le tā ua la o le mea lea la sa unia tui fo ila ele si la tausaminga lea e polo a mai ina ia tausi umai tātou. So sta ngata na whai e le tua. O le tausaminga la lea o le Pentikoso. Ia ua tātou malama manino. O le Pentikoso. Ia, o le taimi lea na lilingi mai ai lea nganga pa ia o le tua i tangata. Ia na au apostolo. Ia mai la tūna ia ina tari tonu ai. Lea na papatiso ai i le afi o le nganga pa ia. Ia, o le tātou mata upula na il nia fiafi. O le asi tātou taritana noa la i titi vaenga i o tausaminga. Ia, ma le tā ua o le aso o le Pentikoso. Au li amtalia la tātou pōkalame. Ia, e peia na o tala no atu. O le tā ua e se o le mele o le whaamanatu le amatanga o tātou pōkalame. Ina ia alua ma sani le lau whaafongafonga mai samo. Ma e manino ailo o le mea le whaipe a e sau lunga o le tātou live. O le mea le te whaia pe a whaia te sau lunga o le live o le tamo o le varsa. Ea, o le mea le tauna whai. O mea la ia te tauna whai. O lunga o le tātou Facebook pe o no tau mai mua mai o vai atu. O le tau te langona mai a. Peitai. E le mawhaina langona mai o tau le taimi. E sau ele kola i lunga o le messenger ma le telefoni. Pe a o le taimi e vili mai ei pe wala au mai a tātou paanga ma le atunu. O na mātala noa lea po le ale matau. E le mwhailanga maua e o tau le privilege na. Tau te langona ai le audio. E tau te langona mai lo leo le tala noa di tangata. E tau te le langona le tala noa mai di tangata ta kola. O le ese ngalana. E le mawhaifo e lana tau langona mai pesenga e alu ai e to vā ai tātou pōkalame. Na o lunga lavo le YouTube.
no wingala. Alu pesenga. E ila tangata e whetoa mai whapea. La o ngofo ale ila ele kau kalangoa mai o le whalipoka. Ia, o le mafu angalana. Le toe tala no atu la le pokala me la ngala walu le live music. E to vā ai pokala me ilunga o le YouTube. Lona winga la o le atoanga o le tala noa. A whailaua e susu mai lunga o le tātou Facebook. O le atoanga o le pokala me ato le live. Pe fia i tūlai whai ai. O lo i lunga o le YouTube. E saulo la i lunga o le YouTube. E tele e toe popole ala i se mea. Lona winga. O le ai maua le whaamunianga e te mai mōfua mai ai, live. Maua le whaamunianga e te whaafongafonga i a tātou musika, live. Maua ma le whaamunianga e te whaafongafonga i te ngata le kōr mai. Ia o mea ia e tōru. Le lai o ki e Facebook. Wa o le fo isa whaamalama le amatanga ana pō. Maso o mai ia mantua. O le fito a fitua i pō talu o nalu tātou trial period i lea. Ina ia se i alu alua. Ma sani le leisa moa. Ma tātou paanga. Ia, e tātou pōkala me le atu. Inga ele toi. E peila le winga le tala le tau whet. O tātou pōkala me wa. O te wa ai aku. O le tala noa au le kola. Au ke wa aku lai kau fai sau le message. Ele la longa aku le kola. Ele la longa aku le kola. Ele o la longa atu tangata nai tala. But o le o tūlanga la na le wha malama mua pea. Peila o le taimi nei. Wha malama tuai. E le maua, le ulau wha fonga mai le live music, po musika, po o le kola, i lunga o tātou Facebook, e le ai. No winga la, nga pau arko mea whaoloko enjoy makamaka mai Facebook. Ia ala ua i lunga uma. Pela na o tala no atu, a whai e te whina ngalo, e te whia maua uma. Le privilege lea e te ngai mai e te maua uma mea uma ia. O lunga la tātou YouTube. Ma upe ang whaapem, whainko nge ki lunga, manu whaale ua oke. Pe tae ia o le tātou YouTube. E maua uma ia, whaamunianga ia. Ia o le mea lea, whai ia, ana ngai mai le tātou YouTube. Ia te mauma i mai vaenga ia o le tātou whaaso. Ia o nisi mea uma. Ia, lea ua tala no atu, whai alu whaasoa e te whaafonga mai e te fia kōr mai e te fia mai so fina ngalo ni matsosa mata upu. Ia, you are most welcome. Wai e te kōr mai loa. Tā ofi lo le pōkalame. Ia ka kalangoa. Taimila leta te tala noa ai. Ia a whaafonga sa mo i lunga lao le YouTube. Ai tati tala noa. A whai o le te vili mai lunga le messenger i le Facebook. No winga lai whai anta tala noa vole le ngā o oe. Ma ai le mawhaina la ngona uma le Facebook la tau iai. I tātana noanga, se i vanga nā la tau uma le lunga o le YouTube. Ia manatu le sa mona umanino malamalama. O tātou malama sa kaku o le aonga. E tasi al wha malamalama ina, malamalama. Se i vanga nā la tau fo i e. Ko i kiki wha se fulu na wha malamalama. Ai message mai ai lunga o Facebook. E le la ngonga ku le kola wha mole mole. Ia e wha penga, o la ufa ia o ngai kasi al wha malamalama. Ia. Ia o tala lava kako ki kokoe ai. Ia au sina wha pula ina na nā tātou mata upu ele amataria. Ai o le pōre nei, ia o le pō e tātou te whaasoa i nai mea na tutupu. I le taimi leo le Tausamiga o le Pentikoso. Ia, mawahenga umai o ia. Rono inga pi e tolu category o le a whaasoa ia i le wahenga le o le tāu o le Pentikoso. O le tautala inga ngana ese. Ia malea. Ia malesi mele umangalo ia ai to mantua pe fa tatu faso. Ia o le fa mala mangala na fa u manino mai sa mo ia o le atoanga o le polkalame e lungo le tatu YouTube o le tamol vasa. Ia ai o le akakala pesela ia la tata. Ele mfailan fa fonga mai tatu lungo. Kalo fai. Na o lungo le tatu YouTube.
e maua ia tātou musika ia. Lea lai la kia vaenga le whaalongolongo mai lungo o tātou o le tātou YouTube. Ia le nā. Ia, o le tātou pesenga nai a mataima kickstart ali tātou pokalame, tātou whasoa le nea fiafi. O le autu o le tātou whasoa le nea fiafi, pe o manatu e a ngai ai. Ia o le tātou talatala noa le i le tāua. Le tāua o le whata o tonga o le ala fua le tua e ala le whasoa soa ina mai. O ana tausaminga pa ia. Manatua, a tātou whaitau le tusi lea le Levitiko na matau po e luas fun mani tolu. O tausaminga o ma o loo whaapea mai le whio ngā le atua. O tausaminga pa ia a le atua. Nona winga, o tausaminga a lo tātou atua. E le o ni tausaminga Israelu.
po o ni Tausamiga ai utaia, po o ni Tausamiga ai kupiko, po sesi atu nu, le ai, o Tausamiga pa ia a le atua. O lo ofitau ai ma le whaupunga, ia o tau tausia e pei o le sapati e le whai ai ni ngā ruenga. Nono winga e le whai ai se ngā ruenga, e te le alu ai ke kai whawhie, pe whai ai se umu, pe whai ai nisi mea me tau ngā ruenga ma mafa. E le whai ai se mea e tausi wha sapati mai le ngoto le la, se ia o le ngoto le la o le siaso, i le aso ale na. Nono winga e whape nā le nganga. Tō maila ia i mātou nei o le kalesia o lo tausia mea ia. O le tausinga le nā a le kalesia i mea ia, wā o te lea ute malamalama i le tausinga i le aso sao mea ia, it's just a normal, it's just a norm fo le auriala sa o le asa, pa wale mea sa aungi le lot. Ai o tausinga o Tausamiga le atua, e ala ila nā fionga pa ia, ma o le fo e muli muli ta ia le mātou e kalesia. E tu tusa le Tausamiga, ma le tausinga o lona sa pati pa ia. Mana tua o le polo inga o le sa pati fai mai ia e mana tua le aso sa pati e te whapa ia ina. O aso e ono e te ngalue ai e pule ai oi i au au mau ngā ruenga. Ai o le aso fitu o le sa pati lea ia i ova loa tua. Nono winga, o le sa pati te le whaia iase ngā ruenga. A o foila iaso o Tausamiga, e tausi e peilava o le tausinga o le sa pati. E apply fo i ai le polo inga lea, e le whai ai se whi au po se ngā ruenga. A o e whai ai le tapua inga, o le wha poto potonga pa ia, e avatu ai le taulanga i le atua. Lono winga, a whai e te fia manino, ia le a uta uatu le tusi. O le tusi, o le mata upu e lua se furu mane tolo le Levitiko. Ona e whai tau ato ale i ai, pi o mea iau te whai tau o le uke tala no atua. O le tausinga lai mātou mo le kalesia. E mātou te le oa i ni ngā ruenga. E le oa i foe mātou whānau i a onga. Po o le a lava le tuai ngā ruenga e whea ngai mai mātou mātou whānau. E le ai e mālolo. O aso i e apply e mākou day off. E apply e le aso e mālolo ai. A wafo e lana o lai whai mai polo inga. Aua e te whai ai se ngā ruenga. O oe mo lau to olua o lau awā, o lau a fine, lau au na tane, lau au na fine. Me uma whapena. So, o le mea langa, a oe a whape pa u yaso o le vai yaso. Ia, ona avele o mātou waso off. Ia, ai o mai e whaile mea lai whai mai le atua. O le vaenga la le na. Tatu o mai lo lea i le aso le wa whaapitoa mo a tai au. Ia le foi lau mātou sa peila o le weekend nei. Le ua mawai atu sa pati. E le foi eini ngā ruenga e le poleala malea lono minga ngā tapo inga. O tai au foi la. E le foi ei foi lani a mātou fe au mga ruenga. Ona ua tutusa le lei nei ma tai au o le Tausamiga po o le feast lea. O le feast o le Pentikoso. Tātou me ilo lea po fe maua ili tā ua o le Pentikoso. Tātou te maua lea le tusi. Mua le kolonitos fuma le faa. Momor ke onito es fu marfa o lo fa matala mai le me lea e relate fa tasi le tusi lea o le ngā ruenga mua po o le ngā ruenga lona mata upu e lua. Ngā ruenga lona mata upu e lua o nā o lo fa matala mai ai na mea na tupu i le taimi lea wa ta ua i nei o le aso o le Pentikoso. Ia wa tātou malama o le Pentikoso. O le tā ua ma le mamalu ma le paia o le Pentikoso. O le aso lea na fia o toilo tātou o li i whaola. E mafuta loa ma le tātou tamase ia o mai lava le taimine nei. O lea e whaatari le lalolangi i lona toe fio whaalua mai. O na si itia lea o i lātou e ola usiu stai i ate. Nado winga, o lae nofo po o lae e a fio i le ao i le tū tau matau o le tua po o lona tama, po o le tātou tama. O ia o loo whautua mo i tātou i le ao a toa ma le pō. A o le ale mea sa tupu le aso lea. Na whitalai e le tātou wali i whaola i ona so.
ole a o walu. Ole a o walu, ai ole a wina mai le nganga pa ia. A wina mai le nganga pa ia e tauto o luaina o tau. Ole nganga pa ia ole paolana, ole a mawhai e no tau whaia so se mea. So all the impossible will be possible. Let me put it that way. All the impossibles will be possible. Ia ole mea lana na tupu le taimilena. Na lilingi mai le nganga pa ia o le atua I lunga o lana apostolo ma I la tau o e o lo tausia le fis lea o le tapenakos. Le fis lea o le Pentikoso. E mana tua o mea na tutupu I le po le aso lea. Wo mai e le motu o le mauta ngata ese. O lea ua mai tangata ma maua ma maua mai ai. O lea e tala noa lea ua apostolo ma tangata fo'i e to I titi o lo iai. O na whaalongolongo atu lea o tangata ia o motu o tangata I ua atu ese uma la taunga ngana. E whaalongo atu. O la e tala noa mai ai le au soo ia la taunga ngana. Ia o ngai ei umari tusi lea ngā luenga na matau poe lua lea o whai o atu nu. Ia ta inga whai ngō fie. A whai o le sainga, o le inkia, o le Samoa, o le Vanuatu, o le Fiki, o le Konga, o le Papua. O lea la ua atu tātou ni ma tātou kofu le atu numa. Ai tātou whaalongolongo atu. O la e tala noa mai ai la uso o ia tātou, I le tātou ngana. I le tātou ngana. Lono winga, e peo na mōli mau le fio ngā lea tōre tusi o ngā luanga. E le o ni ngana ese. Wa tasi lea vaenga e mana I o le tātou whasoe. O lo iai le manatu o tangata whapea o le ngana ese. Pe whapea vole le speaking in tongues or different tongues. That means speaking in different languages. Ai le whaapea mai o speaking in tongues which we do not understand. E le whaapea mai. O tala noa mai I ngana ese e le mala mai tangata. E le ai. E ana te ua mai o ngana ese. Ona o ngana umalawa o tangata ese I o atu. Ua ofo I tangata ia. I le tala noa mai o le au soo. O le tangata e Peru. O le tangata e Peru. Le mawhaintala noa mai le ngana. Le tangata le hisi taia. O isi umamaunga. Watu se ngā ruenga le yen tau pelua. Ia wale maua le taimi e mawhaina au iri mawhaitau umana vaenga. But on eclipse ia e whaamanatu ai. Me ia na tutupu le vai taimi lea. Nono winga o lea na tala noa mai le au soo I tangata nei. Ia la tau lavanga ngana. O ngā ko e lo le mawhaifai mawhapea. O ka ngaka ia pe wa o ngā. I nau pe o tangata fo le wa amata na whaatau wemu. Ina ua te I le loto wa whaalongo atu. So le ola o ka ko nganga le kalango marika kala. Ai lo se tangata tātou. E pe o sa onga nā le mea. A whai e lo se tangata. A whai o le iutaia le utanang noa ma le tangata e Peru. I wa ke ilar kaka e Peru bak. So le whai ngari ukaia la ukalango mai. A whai fo I le konga. La utala noa mai le ngangana. Le ngangana fo nei. Le ngangala Papua New Guinea. O ke ila Papua New Guinea le whaalongo. O lai tala noa mari tangata na I le ngangana. O le mafu anga na I ta uai le mea. Ua tala noa mai I ngangana ese. For speaking in tongues, which is speaking in different languages, which is certainly understood by anyone. Nono winga, o ngangana o lai tala noa mai. E mala malama o mai tangata wa lai whai mai. O tofu le ngangana, lai mala malama tofu le tangata ma le ngangana, o lai mala malama. Ia o le mena sa tupu le taimine na. Ui lea, ina ua whaatau emu mu tangata I ma whaapea, so le wa o ngā ia le ekalisia. Pei tai o I lona tūla I lo I lunga Peteru.
ia ma avau atu loe ala le launga, ma wha amala malama I tangata ia. Le se o lātou manatu wha tangata. E leo o na nāle e kale sia, o le fuko a kale iwo le tai au, wa upuna na sau. O le fuko a kale iwo le kai au, e leo o ngangale e kale sia. Ai o le fina ngalo o le tua, leo wa mawhaina wha amala malamaina me umawhaina tala noa I la o tonga ngana. Na la ngona I le tangata ia sa whaiwhai. Le moni ma le pao au upo le launga Peteru. O le ala le menga la kofo, whai mailo. Peteru, o le ala le mako mea o le awhai. Wa ai oiloi o I whai launga po Peteru, o le ala le mato mea whai. Ie manino I nale tali a Peteru. O le tau mea whai, I au tau sala mō ma le wha maoni. E o tau sala mō ma le wha maoni, ma papatiso ina o tau. Ono o tau maala malama lea, ma wha mangalo ina o tau le tu. Ia pei o lea e wrap up I na I tala fo I e wha e tau wha manino a tili ai. Ai ole a toanga na li tusi o le ngā luenga, lona mata upo e lua. O le alale mea le mau muli muli ai. Na I o e umatangata ia ma la ngona le loto sala mō. Ma furi tua, ma sala mō, ia ma papatiso ina lo la ato. Papatiso ina le fire Holy Spirit baptism. Se vai tangata wa ele I eise singo e ko fule vai. Ele I fai, na papatiso uma ile nganga pa ia tangata ne fia afe. Ova e ma le toru afe pe lima. Ia ole tā uola ngā o le aso leo o le Pentikoso. O le aso fo I lea o lea e iei le fai tau. O le aso fo I lea ngā amatali ai de kalesia lea le Pentikoso. Pentecostal Church. Pe wha apea na amata maina. O na ua pe ua wha ngā ina le ngoanga o le Pentikoso. Ia si saua ia lea ma saua ia. Ia, o le tūlanga-langa I le vaenga lea, o manatu, ia, ele le ia le tātou sā ili ia I a na uta uato le mata upu na tusi le ngā luenga, a mata lau fai tau mai le mata upu mua. Se i o le fai upu lo na lua. Ia, o na iloa ia lea. Ia, events sā tu tupu le taimi lea. Ai o le fitalinga lea le tu. O lesi la mata upu, po o lesi vaenga e tala noa ina I lo le mea lea. O le ua tatou iai I le fish lea. O le tūlanga lea I le mea lea. O lo wha apea mai le mau o le to tele o tangata. O nisi fo e kalesia, mana tua o le mata upu e wha tala noa. O lo wha apea mai. Na awina mai lea nganga pa ia o le atua. O le atua la lea lona totu. O lo wha apea mai lea o ngā nisi o e kalesia. O le atua lea e tolu ai atua. La le winga o la utala. A wafo e o lea wa iai ia o onga ia o talitonu i ele to tele o e kalesia e wha apea mai. O le atua o le alo. O le atua le tamā. Le atua o le alo. Ma le atua o le nganga pa ia. So le la ua tolu atua I e whawai mai lunga o le mea lea ua maliu ua malanga atu ia lo tātua ori I whaola I le langi. Ai awina mailo nganga pa ia. Le la ua sawa I lo male tūlanga le whapea. O le atua le tamā, le atua le alo, le atua le nganga pa ia. Nono winga la. O le awa onga leo wa tā ofi e le to tele, ele whapea ku whea koe kora I kiki. To o tele o e kalesia o lo lātou tā ofi ai lea o onga lea. E tolu atua. Ava Peritania o le doctrines of Trinity, which means God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Ia, o le tā whiranga le tele o onga I ai. Peitai. O le tā uwhi o le mātou e kālesia, ma le o onga le mātou e kālesia. E na o le atua o le tamā, malona halo Iesu le Keriso.
Ma le mana o le anganga pa ia lea na awina mai e mafuta matangata i le taimi lea o le Pentikoso. O le mana lea o le atua o loo whaangai oi ma feso soani ai ia i tātou. I le tangata. Ai e le o se atua. O le anganga pa ia lea o mai o le feso soani e le o se atua. O le aongalanga al mātou e kālesia. Pe ono foi atu. Toi titia majority o ekalesia le ta ua ekalesia kirisiano. E tari tonu le o onga lea po le doctrine le ka ua o le doctrines of Trinity. E tonu atua. Le atua o le tamā, le atua o le alo, le atua o le anganga pa ia. Ea o le nā, e pe ona ufai atu. O le onga le mātou ekalesia. O le anganga pa ia lea, e leo se atua. O le feso soani sili lea mo i tātou. Na winga o le mana o le atua e feso soani i tātou. O le mana fo i leo le atua. Na te whai aiso o se mea umalava e fina ngalo iai o ia. Ai le o se atua. E mana tua la le tūlanga lea e a fo i nei. E tātou te whai tau iai. O le ese ona o a o onga, ma taritonunga, ma suenga, ia ma le whaavasenga ina lava le tangata ia, o le fionga le tu. Pero mela ia tolu, these are the three main things that stand out. I tūlanga e kālesia, which is the doctrines of Trinity, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. However, our church teaches that only God the Father and His Son Jesus Christ and the power of the Holy Spirit. So the Holy Spirit is not a God. The Holy Spirit is just the power of God. I ole na, wo manino le na vaenga, so a whai e te fia whaasoa mai lai le vaenga le o le atua lea le pe ono toma, yeah, you're most welcome. Le tātou messenger, ia ma le tātou telefoni lea. O le 0275 174 892. 0275 174 892. Whaasoa solo mo na vaenga. Ia le atata atu le se tātou pese. Ia a walawa fo'i e break kai le si vaenga le o tātou o le tātou pokalame. Ia a o lunga o le tātou YouTube. Hi son, can you check out on the YouTube please? Whether the sound is coming clear. He has triumphed gloriously. He has stretched out his right hand and hurled the foe into the sea. Oh, eternal, you are my strength, my song, my great salvation. Hello. The eternal, he is my God, and I will glorify his name. I will chase them and overtake them, catch them and divide the spoil. Said the foe, I will destroy them, but the foe drowned in the sea. Oh, eternal, at your blast the waters piled up, tides were dammed. Oh, eternal, who is like you, glorious in holiness? Nations heard of it and trembled, dread and terror on them fell. Chiefs of Edom were affrighted, they all trembled in their fear. Pharaoh's horsemen and his chariots sank into the churning sea. The eternal led his people over dry land through the sea.
Ia, ole na. Na ia tātou pespesenga ngā e kova i fōi i le whaasolonga le tātou pōkalame mai le vaenga i le vaenga. Ia mai toi whaatalo whatu lava i nisi wa pale mai lunga le tātou Facebook. Ia mai se fōi lunga le tātou YouTube. Ia au te iloa, pēla wa fōi na utana noa ma whaisoo. O pōne o las foreile ma le pō o asto nai. O pō whaingatāia o nai e tele o pōne e tele na o loa tātou tangata e tāwhawhau. O e mingo solo ma take times out. Ia e ewa ia lātou wōma pāanga. Ia pe o i night clubs. Ia e malolo mai whiau ngā luenga. So se mele lei. Pēla wau te tana no so e a whapālengi le lei so i fuama leo langa o tangata. E pālengi ia? Nara winga. Mai la songa fua e taulas foroile. O aso whai ngā luenga. Aso whareile loa le afiafi. Po le afiafi o le stonai. Ia alu lo e whaisinka whao. Ia pe o e outing po le lava le me whai. I kau whapālengi ane mea. O le aso sālo. Ia e ka kaula ngā lulok. Pei fo i lau mātou. Awa fo i e umaloles whareile. E le mwhaingo e tā whawhao le pōras whareile. Awa langa e ngoto lo le lales whareile. Ua amatalia i tū la pa i o le sāpati o le tua. Ano winga, ele mawhaina o e tā whawhao le pōras whareile. Se ia o na ngoto le lales whareile se o na ngoto le la i le pōras tō nai.
ko a mawhailo le na o e tā whawhau le pōla sto nai. Na winga la. O la ua pālengi ne mea. Mai le asonga fua, Monday to Friday, just working hours, working time. And then keep the Sabbath on Saturday, and then night time or even Sunday, then we can go out, whatever we can do. So that would really fit properly on what you call a healthy, a healthy week and a weekend. Pei la oto. Umalo le aso asonga fua le aso le aso folaile. Ya out la le poras folaile. Koe auta koe ma le poras to nai. O le mea tāua ia o lola i loku le sa. Ona eva aile e pālengi le lei ala upolkalami. Pālengi le lei lau tūlanga foile le o malie le ngā ruenga, malie lau te whao. Ia malie foile waru le loku. Ai a whai e wha malie na o le ngā ruenga mo le lima aso, wha malie ma le outing i lea. I le pōras foreile ma le pōras ko ngai, ai le loku le sa. O yo mo kua ke le la wha le ko. Hoi, ta malo sek. Malo sek. Ya, me se fo ya mosa ma i lato uma le o pare mai. Nono winga, a whai e uma le weekend ai te le uru whale le loku. E iei la le mea lai wha le tonu. Nono winga, o lea tātou te o e wha malie le ngā ruenga, wha malie lo walo te out. Ma e ta whao i au friends, ma inu singa pia. Ai al misi lo la sa. Ya, e sa o la. Healthy mindset ia ngā tani. No inga ai le lotu le sa. E iei le mea nai wha le tonu. Pei fo i lau mātou. A wha malia ina le vai aso ato ni ngā ruenga ai le lotu sa pati. Ua mkua ke le al wha le kong. Ai sea, ua le ai sea vanoa. Thank you. Ua le ai sea vanoa. Ea o ina i o tātou mawhauwhau. O tātou le tu ua le vanoa ea o mai o tātou mawhauwhau e le tua. Ea lai le tuspa ia. Nono winga, o ki a koa le na weekend atua. O ki ai ma le whaai unga le vai aso. E te taun tātou o. Ea o mai tātou e le tua. Ea ngā sina wha manatu nā mo oe. A o le sao ngia ku o kou mo tai ala sa. So a whaila ua e wha longo mai o le ua lui atu oe. Ia e to, ia e alu e loku kai au. Te tau ana e wha maro se ke atu. Wafo i le ua umana e whai ngā ruenga. Ua umana e whai ngā ruenga le limaso. O le ngai autanga po. O ke ro foi le ki kifa solo vai kongo night club il pongi. O lola kai au. Te tau na e va veala. Ia e te alu e te aunga i wea. E te alu te tāpua i le tua. Mawhawhanga mailo o langa whaaleanga. Na toi amatalia foi leo le si vai aso. Ia ua kumkoa seki ale mea. E te whai ngā luenga la malo mauti noa. Le leilo vai aso. Ai a whai te koe alu le si vai aso a le ke mauki ngoe ke le iloku. Pia ia se mea nai whaale tonu le Pia se mea ngai pi i lo kua. Oi. Good evening, Muripola. Talo fat. Ia ua levar po ia au kou le US. Anyway, yeah, say hello. Ia ala vaenga na, e te tau o na whaamalia ina uma criteria sia. I le tātou o langa i lewa yaso. Ia la whaafea la au. Ia na, e pei o le whaamanatua le al tātou pokalame. A whai tātou te fia e whai ngā ruenga. Ia tātou ia sili atu. Le tātou fia tātou te o e whaalongolongo le upo le atua. A mana tua ngā ruenga o le vai aso atoa, as for ngā fua fore. A o le upo le atua e whaamalosi e oe mau. Ngā le tasi ale i tūla. O ke lore la unga kou whai au kai au, a o mea o le luas furmi ngoki. Salo a umira la unga tau whai au kai au, o le luas furma limi nuti. Ai sa me o whea koi. Langa fo sa au sa ua, i o kei lore le, kai lusu liming. Ua fo e malama le i tātou whai au. E kor se furu loa mi, e umala luas furmi nuti, la lusu kasi, va ai mai loi lalo au roku.
Ua ngā le pungo ngau wha pengi. Ua ngā ua pewo wa makaloa. Ngā mingoi, wa. Pe ua matana le toi fia wha alongo i le lau. Ole mea lana o le uki whai aku ai. Au le luas furu minute po le luas furu lusu limi minute le launga le whai whai ukai au. Ia o ngai launga mo kako uma, mo le aulu. E o launga mo e. No minga la. E tatau it's a must for us to go to church. So that the minister can feed our inner body, our spiritual life. Afia, ngale lusu 5 minute. Au ngā ruenga o le songa fua mai onos furi kula. So e vai la e te aru te whaalongolongo le luas furu minute po o le totus furu minute. Ia ua oki ako, o le mea la na e tau mai ai peo na utala no so o pea. 2 a.m. in the morning, boi kalo whai. Whai ngā luenga, ia mā lole o sai, joi kalo whai so sister. Ia mā lole o sai, e re whai ngō fia re tau singa o ainga ma. Ia, ma so si tūlanga, mā lo lava. Ia tai fot mā futa mai. O le mea lava lea ua manino ne leipa anga tō tino at tamo le vasa. I la tau e mā futa pe i so sa video, ma so sa utara noanga. Always au te wha mā losi le mea lea. E le ai se au ngā o le tātou malo solo, whaare tino. No winga o kala le malo solo, ma kele aku I, whai ngā ruenga, overtime, duaku I out, le malo lo le whare, ngā ole omo solo le kaulanga I lau mo sele solo, duaku I sau, ele loku loa, mo kua ele au ngā, wha malo sila tātou pokalam, ele ai se au ngā e malosi re tātou wola whaale tino. Ai oki kako wola whaale anganga. Ai sea, e makua lua me ese ma mao au le mea lea o le ola whaale anganga. Ma le ola whaale tino. O le ola whaale tino, e ke malo. E le statou me maua. A lo wola whaale anganga, o lo mafuta lea I le atua. E maua I lo malosi. O ala malosi man ese esenga. E ke malo ai lo malosi ngai ke mailoa. Ia nga malo lea ai koe kapalo I le tua manan wha malolo. E ke fiu lai koe ka sa puku au kalo. Ele o fai mai tuspa ia. O le oupua ka malvasa. E ke fiu rai koe ka kope a kua kalo I le tua soifua. Wa le kalimai. Aisea. Wa voi le sa malo va le ai le o langa atua. Omo ai le kaulanga omo tuai wai. Omo solo ia pia le kaulanga I lo malo vale. That's physical. Ia lenga. Mai ngata le tātou wola malo vale whapenga. I le o langa ai le mawhai e tātou o langa nā whaare tino, na mamoni tātou tua atu o tuunga mau. Wha manatu nā le pōkala me always. E le mawhai o tātou soifua ma le ola whaare tino, o na mamoni tātou te teimi tātou te whioti ai. O na mamoni tātou I le nuu na fola ina. O le ale nuu. O le malo lo tātou o tua pe a whawai. Ele mwhaila tātou malo vale lea man kako so ngā oso. O na tātou wau mele o le mea langa e ngā kailunga le palapala. A le o langa wha le nganga e mawhaina mo mori oe I tua ato le tunga mau. Aisea, wafu e te tō anga le lotu, e te whaalongo le launga le whaiwhi au, e a o mai oe, e o ke ngia mai oe le whaiwhi au, e a o inai o tātou wolang. E le o le launga me le whaiwhi au ngai whaapea le. O ke ngia mo ele o te ngia o foi tasi le mta upo tana no ai pe o le kako wa ku le loko ai fai mela unga kako fa alongo ku o mkwa o ke ngia sa o kako na tato fa pe le o fa o le fai fe au le la unga o ke ngia le ai o le la unga ma le ta pena penanga le fai fe au e mo le lafu ma mo e ato mo tangata lo lotu uma a fai la tātou te atu ka kou lawe vea le launga le whaiwhi au. Lono winga, o nai te la vea tōnua I le mea nai te whaia. Launga sa o mea le whaiwhi au e mole au lotu atoa.
Ai la vea tu ai sia umea wha polo. Sia umea na e pi ngā foile. E pei o se tupua o nai te nofo maoe. Mau ai masi au tupua na ina. Ngā e ika wha valea fua lea. Ma e manatu. Wala unga mali whaife au ia oe. Wa kuri ko a inga le whaife au. Ai au te wha manatu pere me lea. Le ai. O le tā pena ngā le whaife au. I le vai aso atoa. E la unga le upu e ola i tangata. Tangata umma le au loto. O lai fo e la unga le whaife au. E ola i lona ia la vanganga. Remember manatua mea ia. Tātou ia manatu whaapea. E le o lai fo e la unga le whaife au. O lai fo e fia ola le whaife au la tau. So e whai e le whaife au le la unga. E ola ia nganga o langa e karesia. To e ola i malona nganga. O pia nau whai atu. O le whaife au o le tangata e tutusa tātou uma. O lai fo e fia ola le whaife au la tau. E fia ola le upo le tu. So o lana la unga lai au mai mo le karesia. O lai au ngā moe. Ai le o aku lola ka kou fo i e le o tātou la vevea loi mea lai au mai o le launga. Points o le launga lai mai. Ia ngā ke ia le au ai fi whaali i fua ma e alu whaitala o le whaife au malona wharetua. Ma e whaale anga fua ma e whai mai o le amane. Ona e anga sala i lea. Ai le ai. Mo le tangata poto. E sau ale upo le atua pā le mawhauwhau. No fo lalo. Mawhauwhau e sa o le lei. Ngā le tika sao. Ai mo le tangata e ia o te le wha ngai nela upu le wha valea. Ai mo le tangata e vai lo na mawhauwhau. Ia ngā sau ale upo le atua pā le ulu. Ika loa. Ia o le mea la ngata o tangata vai. O le mea fo la ngata o tangata. O la e ola. I le ola nga wha le tonu. Nona winga te tau na tātou mawhauwhau le lei. A tātou la vevea i le upo le atua. O lea lai wha le tonu o tātou mawhau. Tātou olanga. So le perspective la na ale whai pōkalame. E wheso soani ai mo oe le te wha li so o. I le launga le whaiwhi au. O tae au o le aso le Pentikoso. E te alu tā pena i mo lou loto atoa, o lou mawhauwhau atoa, o lou malosi atoa. Se i e whaalongo tasi e upo le tua tae au. E mai kala whaiwheu. Amene. Awa o le o te iloa to te leo tātou. E tātou te o i loto. Mao tātou attitudes. O lele winga o le menga e tau te o mo tātou manatu fo i e. E mua mo le manatu wha fia poko. Tātou te o e manatu o kā kou i popoko. Ona tātou otu le fua ao le launga le whaife au. O tau mai ai o tātou o tangata wha fia popoko. Ai le ai e te alu i le sauninga ma lou loto maualalo. O lou wanganga maualalo. Ma e wha maualalo i le tua. O oe o tangatanga sala. Ai la unga mai ai si wha longo lau au. You know, o mawho whaunga nei te tauna ia oe le tangata loto. E wha pēnā fo ia. Awa a tātou olo ma tātou attitudes ngā o tātou e siri aku kā koule. Na maua lor to i ngā meanga. Saua le upo le tua pā le whai ai. O solo ma le whaari. Ke ia woso le whaari koso kwa le pelau e. Ka whewhe. Ai o le anganga nā o nei fwoi pōkala me ma le whaasauni atu mo le Pentikoso tai au. Lesi whautuanga mālo si moe. A whai e te fia pe whaile mea lea. O lou ka whao le pōle a stona. E te sau le whale wale a hao. Kwa e kau lou. Ai e te ala e ke manga e ke alu le loku. Ia o le whautuanga le pōkala me le nā mea. E siri eilo ngofo le whale. E siri eilo ngofo le whale. Aisea. Leanga o le nai te alu te ngā mupia umo i te tono le lotu. Manatua. O loua manatu o ngai le lei.
A o le sosongi a tangata lotu e le ingo pia. E makua ingo sia o i kongo le wharasa. E kasi a le karangoa kaksot. Ai saur kakale ke ar ngamu pia. Lona winga. O la ufautuanga lofa mo e. Aua e te alu e tofo le tua e to i ngā winga pa a whapena. Aua e te alu whaasua a vā i le malu o le tua. Aua e te alu ngā mupia i le malu o le tua. Aua e te alu a whaisa e whaia ni winga wha le tonu i le pō. Aua e te alu mo o e mana mea i te tonu le maa. E te tau o na tātou wola ma te tau. Te tau o na tātou wola ma te tau i le tua. O le aleola ma tau i le tua. E o oa i lo ofu, o lo i e la walava, e lula le lei, whai le lei, a uli le lei, selu le ulu, le lei se e vai, le lei nim, O le mea na e tau ai, e sira mai le atua, e te alu watu i a te ia i lo na malu, i lo wava, ma lo mingao. Peitai, te le mea u te wa ai e o tangata pe ua whaiki finga le mea. Ua le mi ngao tangata le taimi o sao ni ngā le tu. Wa amata na tātou wa ai, wow, you know, it's happening. A le lava e watu whautua ngā tātou pōkalame. A e whaafonga mai ai le lei mo oe. Le lei, a e whaafonga mai watu e le anga mo oe. Ia ua le whai, a lea ua utara noa. Tō tele tātou tupulanga. Mtangata mātutua. Ingu le pō. Ko kiki ao o ingu. Ngā oro le mo moe ngā kai kuru i kula o. Manatua. O le mea o le manongi o le pia, male o ngā le pia. E 24 hours ko a kea e se marikingo. A le la ko anga le luai kula moe a alu lo le loko. O lea wa e alu fa le mi ngao i le fale sa e fai ele tapo i ngā le atua. E o lesi tu ainga. O ngā i le pō, wa mea pa a sa fai le o langa. Na o atu loa lea a o le taimi o le wha manatunga. Ea manatua, o le mea ia tate le whai atu. Ai o mea na, o sao ninga na sili na pa ia mamamalu. O le mea o le wha manatunga. E ke le alu wha pa ole iai. E te le alu wha fia ula ma e wha fia poto iai. E te le inu wha le te tau, o le mea nai whai mai le poloa inga le mea o le wha manatunga. Aua e te inu ma e ai wha le te tau i le tino ma le toto le ali. Pita, i wafata alonga i vai e isi tangata. Pi o ngā o mai ngā wakua whaingu o mai koe kalangoa. Pe koe foi mai foi, koe ingu. No winga ele ai se salamo. O le wha manatunga, o le awala o le salamo, ma le loto mawalalo o le tangata. Mai mea le anga sa whai. Ia, o le si tu ai ngā tangata na, e whapenga. No winga i lalo umo le category le tana noa to tātou porkalame. O le ola wha le matau. Ma whaia winga wha le matau. I le whale o le atua. Whaila le wai whaafonga mai nisi o tātou porkalame. Ia mai la tau fo i wao le public tātou live. Ia whai te toi whaalongolongo mai a le ke sa haungi fo e ke o ngā kau mai le kai au, ka elu le loku kai au. A o tae au lesi aso tā ua. O le aso o le Pentikoso. O le aso e wha manatu ai le lilingi mai o le lilingi mai o le nganga pa ia i tangata o le lalolangi. Tautu o lua ina i tātou. E o le fisiri. O le asau sauni uninga e te sauninga e sauni tae. What is your preparation in going to church tomorrow thinking very hard i le mea lofa le atua na au mai ilo na nganga pa ia e tauto o lua ina i tātou. O le asau sauni uninga i le nawai. O a onga uma ia o te tala noa toi. O a onga ia le mātou i kālesia. E sauni loa tangata li sāpati. E sauni mai lava i le aso lulu o se tofi e se foleile e mauti noa. E o atu li sāpati.
Wai ai le nganga o le loto mawalalo. Wai ai le nganga e alua I lalo ma mafau fau. O le ala alu e tausi le sa pati pa ia o le atua. Wana pauale o le aso e fai mai le fionga le atua. O le sa pati e pa ia I le atua. Pei fōna utala no mua mua. Pei fai mai ale tangata e o le sa pati e le pa ia, o le sa pati o le stone, o le sa pati e ma. Never mind. Ele e faina, aisia. Ele e papole e ele tua. Awa o laife te laime le tua. O le sa pati e pa ia I le tua. So pele pa ia la I o langa o tangata e tausia le sa pati. Ai pa ia le aso le tua ia wa o le tua e ona le aso. So ifa pena la uso so ne tu mo tato. E o foi la le mele o le sauni atu mo tai au. O le aso le Pentikoso. O le aso e pa ia I le tua. E fai ai le wha poto potonga e pa ia I le tua. Alo siri la mo oe. O e sauni uni mo le aso le tai au. O wa o le wha mamalu tai au I le aso sapo le urua I aso. O le fo e wha mamalu e to e kalisi. O le asa sauni uninga I ai wha le angang. O le mea le te eva le lau fau malu e tele o mala malama o le aso le tau te sauni e tuai o le aso e pa ia I le atua. Tausamiga uma le atua e whaingoa e le atua o ana tausamiga pa ia. E leo se upo se farisaio, e leo se upo se iutaia, e leo se upo a le nuu o le atua, o le upu a le atua. Ia nei whamanatu nā mo e. Ia e a whai o le a e alu e whai o vai le nei pō. Wā mea ume te whaiana e alu le wha le ato toa tai au. Ia o la una atu o lalo. E le wha pe whai au I langa e. A whai e le o whaiania o onga le lei au tau I kalesia. Ia tu lou whai whi au ma a. Ua watu e fo I malefa malosi. A whai e le o whaia. Nia o onga wha malosi lau e kalesia. E sauni uni aile tangata mo le lotu le aso saa. Ia le lau fo mtala tu sauni uni ngare mātou e kalesi. Wā o ina I mātou. E peo na whai maile whio ngā le atua I le tū mo le anga I se la elu na wha tonua I le atua mose e tā la I tangata. O le aso whalai la waia, it's called the preparation day. O le aso e wha sauni ai tangata. E tā pena umai mea ai, e tā pena uma me paduare saiko, e tā pena uma me whai e whalawa. Aisia. A wā o le aso lor sa pati, e le toi whai aise whi au ma se ngā ruenga, ai o le tāpua inga e pa ia I le atua. So me lana ia o I mātou, a peona o whai atu, o se wha manatu, a whai o le wha alongolongo, wha whonga mai nisi o whai whi au. Po iai nia o ngā le kālesia, e wha sa uni e rita ngata o le kālesia, e wha sa uni e mo le uru whale atu I le aso sa I tono lotu. O ani Paul Kalami o whasa uni e rita nganga o tangata instead o tu whaulawa le ua masangi o le sa loku ngare a kua loku koe el whafa. So penga ngā uru mea I tono le whatsāru a umar sa uni koe lak. E mea noa ma se malamalama o tangata ua o ina rono ma fau. A sau le whale o le atua le sa e prepare mai la le stona. Sa uni uni. Awane I to e tango fia le ava. Awane I to e whaia nisi winga paa. A ia sa uni le loto. O le ala auru whale le malu malu. I le aso sa. Ia talia le upo le launga le whaiwhiau. Ma ia olai. Ai a whai e lea, ilo no winga. E me ono, e me ono. E mea noa ala le manatu o le tangata I le mena. Ia peila o le na, pe ona utala no atu, nisi o vaenga, le fo manatu mai sia uso. Ia. Leanga o peona o whai atu o le esenga I o aso I e lua. Pe o le utala noa le pōkalange e whaalau tele I mata upu nei. A tonu ai o ngā istangata. Le esenga o le tausinga o le aso sa. Ma le tausinga o le sa pati pa ia o le atua. Ona, o le sa pati a ia o le atua. O lai au mai le whatonunga mai le whionga le atua. O lai o le ale whatonunga. Ia e mana tua le aso sa pati e te whapa iaina. Aua e te whai aise ngā ruenga.
O oe mo lau wawā, o lau au na tane, o lau au na whawhine. O au manu, o mea uma. That means everything you own. Aua ne te whaangai o ia. E malo lo fo il whanua. E malo lo manu. Le tausinga leo sāpati. Aua e ono aso e te ngalue ai. O le aso fitu. O le sāpati lea ia Iova. Loa li loa tua. E oa e whaafonga maila. O whete maua ele meanga. O whete maua le whaatanungana. E te maua le tusi le whenga intua ile e soto. Lona mata upo luas fulu. Le paragraph atoa la le tusi. Le mata upo atoana. O ina e te maua mai ai le a o onga. O le tausinga o mea ia tala no atua. O le amatanga wha mai. Aua te whaia se atua ese. Aua te ifo i tupua. Aua te whaia se atua ese. Whasaua i lawa i la. O mar sa pati o lea. Ia e awa i lau ta maa mo lau tina. Aua te ngaoi. Aua te mulilu. Aua te mana o le avale. Whauta. O le aso sa. Ia peo na uwhai atu. E leo se whaapeo se tuua lalo. Peo se tuu ina i le. O le aso sa. E le se polo a inga. There is no commandment in regards to keeping Sunday worship. E le ai se polo inga o tau mai ai. A mea o le aso sa. Ia aua te whai eise ngā ruenga. Aua te le ai. Ia o le wha malu e tātou le aso sa. Alo na winga. Tau lana wha malu le lei. Aua ne i whaini winga pa. Me pe a whai o le wha o ngā le aso sa. Ai mo le aso fitua ia por sa pati o le atua. O le mafua angare nā. Tu lo wa mātou fua te ngata ngasala. Ai o le mafua angare nā. E o fua i le ngā luenga i le aso ngafua, aso lua, aso lulu, aso tofi. Mātou te o pea i ngā luenga. E focus i le mafau fau i le whai unga o le vai aso. O le sa pati e maloloi. Ono aso e ngā lulue ai. Whai ei whe au. Whai ele me mātou te mana na oi. Ai o lo il sa pati o le tu. Ia, o no molo le tāpua. Ia peo na whai atu ele o se mea tātou te whina wai. O mea. E a ngā ea o ina i fwoi. Whamata e ai. A mata na e whapea. O le aso sāra le la saula a mata no u. A wange u koe ingu le sko ngai. Nā se whata i ta inga. La a makalonga ule koe ingu le sko ngai la kipi la upia. Wa lava le as whalei le ingu ai. Pole se whalei. A sto na ilo. Kipi le pia, kipi le ula ula. Whasa uni le uloto mo le asa. Whai atu ai fo. Ia ai pule lava oi le tausi. Ia le na, o nai fautuanga na o tātou iari tātou pōkalame lea. E whaalau te le aritana noa le tātou pōkalame. Ina ia mawhaina tātou tau whai tufi tau whao whaamuni a ngā le tua. Ai mai se, o lea wa tātou whaasa auni atu, mō le tau singa, o le aso pa ia tai au, wa o tai au, e ta ua e mātou ma le whionga le tua. O le Tausamiga e pa ia i le tua. Sau ai tua, e tau te mauai, e tau te whai ai, le whaapota potonga pa ia. Holy convocations. To sing and worship the true God, the only living God. E o tau whautara iai. So, o whare maua me mātou me ia. E mai le whionga le tu. Pei whono o tau so o pēa i tātou pōkalame. A tau nua whaati ngā talinga ri tō tele o tātou nisi e whaafongafonga. O le ao o ngā mātou e kāresia. O le mea e whai mai e le tusipa ia e whai. O le mea le nai whai. Pēle fia i e tangata. O lau whai mai le fia ngā le atua e whai. Aisea, a wāfo i o le tusi lea e tausini o ma iai kerisiano e a o ina ma iai tātou. E le isi kusi. Tele tangata o lo tau mwhai kau whaavalea mai pēle o ngā tusipa ia e ala le whai mai. Oi, e iei le kusi ai. E iei le kusi ai.
e le tu ua te tonu. O lo ka mo fai pea sa tani. E tau wha valea pea tangata o lai ia isi kosi. O lai fai mai e iei perfeka i fem. Le ai, o le wha o le kere siano. This is the final book. O le tuspa ia lea. Le lau utara noa tua. Fai mai ai le fio ngā le tua. Te taun tātou fai. Le a onga le almatou e ka le si. Ai le fai ai tō e ka le si. Fai fo i e fai mai ai le ka e le tuspa ia. No winga e le fai. So fai la e o oes tangata e te fia e fai tau le fio ngā le tu. Fai o oes tangata e te fia e su e mata upo le fio ngā le tu. O oela le tangata e te mana malama ngō fia. Mafo ia e wa ai atu loa ua fai e le ka le sia le mea e le o fai mai tuspa ia. E fai ngō fia lava. Ona e iloa ina. Ua se le mea le fai e le ka le sia. Ua se le mea le ua fai e tangata. Aisia. Mafo ila i eile whaasino ala. Lai i eile whaasino ala. O le fio ngā le tua. Ia, o le tele nao mea wa o tana nofa la o tele ai. Ina ia tau mo whai na whaato sina mai tātou. Ele o le whaato sina mai tātou pokalam. Ia whaato sina mai tātou mo le aso le tae au. O tae au, tasi le aso e ta ua, o le aso pa ia, o le whaapotonga pa ia, e whaamanatu ai. Le mea alofa sili o na tā ua. Of course, o le mea alofa sili o na tā ua le atua. O le awina mai leo lo na alo pele to tasi pe on tātou whaita wina i ane lo mta upe tolu. O le whai upu suru ono. John 3:16. So God so loved the world that he has given his only begotten son to die for us and forgiveness of sins. Wa awina mai le tuolo na alo pele to tasi na ia le whano se tasi e whātua tua ia tei. Ia mau e ia le ola e whaavavau. Yano winga, o le mea lo fasili ana le tu. O ana tausaminga uma, o ana mea lo fasili fwena. Pela o le, tasi le mea lo fasili le tua. O le fio na alo i le langi mafuta mai, ai awina mai lona nganga pai. Ne le la tātou te mafuta ai. Mana tua. Whai tātou te te pea i le nganga pai. O nāru ese lole o le nganga pai. O nāru ese lole aisia. Se ilonga e te toi sala mō ma wha maoni ma tau. Ai oi ma tuli vai ma ana pongi le tua. E wha ma ngalo oi. Ona toi sau leo le nganga pai ia te oi pea whai wa e te talia. Ai ale ai. It will never come back. Ona e o lai lea se o langa le wha pa ia ina. Se o langa wha le tonu. Se o langa matautia o le ai oi. Aisia. Wafa ua le aisia nganga pa ia. E tautu o lua ina oi. Po o aufu. Ia, lesia o ngai le vaenga leo le nganga pa ia wa o tae ao o le aso le wha manatu o le nganga pa ia. Au onga mō tātou. Au onga, mtauri o umohina u whaia le au onga le. Lesia o onga mō tātou le nganga pa ia. Tātou ie ula. Ula ta pa. Tātou ie vaping. Tātou ie ula maruanga. Tātou ie mimiki le aisa. Ma so se mea lava tātou te mānawa i te tonu. Tātou te mānawa i te tonu. Pē tātou te whaangaina o se mea ai e tu te tonu. Tasi mea ole mea ai ole physical. Para mea le aru tonu ole. A whai la o le nganga pa i o le tua e nofo i te tonu o tātou. Pē a tātou taria. Talo whai le nganga pa i o le tu. O le walua kula umi miki i lau ka pa. O lono inga le ai te fia lai okay. A lai mole i tu tonu le nganga pa i. Si tātou tala no tasi a ele mele. E toi wha amatala i fo. O le a sau fua i ai pe a whai o le nganga pa i o le tua e nofo i tu tonu o tātou tina. O le a sau fua i ai o e le te ulaula. O i lai kau mole i kukong, o lai tau mole lai tu tonu le nganga pai.
Ai o pumoni o te tau ati ate oe, wa lewa na le isi a nganga pa i. Ona e le ulufale le nganga pa i man nofo o tātou tino. Ai tātou te apiu singa. Ula ula, maluanga, me miki ele aisa. Ma me isi a mau mea. O inga tasinanu tau mo i ka ula ula. Ia o te leiloa, wai o te whaalongo pere upu lea tangata u whamai tole. E lima minu ke le ula ula i whaalongo whamai loa se pila ka hoki lo ka fia ula. E sau le whaupunga na, la ka hoki lo ka fia ula. Ia o te leiloa po le wingo le nā mea. No mingo le mea a le a se furu la mingu ke wale se ka paua. Hoki lo. E pi e whapenga, no minga a whailo ka ke taiminga voilele. Umalo li minute se furu kwhai, oi la mea ngai ke ola ngai ke reoki. Ia, o se fautua ngai watu mō tātou, le ula ula, Ia, pe wha mata e te le ma fau ma e mana tunatu. Po lea e lea ngā le ngā mea, Ia mga kuar ka paa ar kaiminge kwa i kaunga ka. Ia, whai o wha kau ka paa ia o le si kang pakeka ngā o le si trei fua moa. Mo isi me wha pe ngai whangai whanang. Ia, ai wha pe na. Ia, la koe ka kurka ko pese lea, mō tātou lunga li YouTube. Ia, a wafo i le tau wha fonga mai ai. Ia, ai on sa mai tātou lunga tātou Facebook. O le o whairi tātou intervo hoi nai musika i lunga li YouTube. Ia, e pēna o whai atu. Ia, ma liu mai matala mai au i lunga li tātou YouTube. E te maua o mai wha mani angai. Tātou pese live i lunga li musika ma. Lunga li tātou YouTube. Ia, ana manino i le lau wha. Onward, Christian soldiers, marching as to war. With the word of Jesus going on. Christ the royal master leads against the foe. Forward into battle, see his banners go. Onward, Christian soldiers, marching as to war. With the word of Jesus going on before. Like a mighty army moves the church of God. Brothers, we are treading where the saints have trod. We are not divided, all one body we, one in hope and doctrine, one in charity. Onward, Christian soldiers, marching as to war. With the word of Jesus going on before. Crowns and thrones may perish, kingdoms rise and wane, but the church of Jesus constant will remain. Gates of hell can never against that church prevail. We have Christ's own promise, which can never fail. Onward, Christian soldiers, marching as to war. With the word of Jesus going on before. Onward then, ye people,
Ia, mālola vale, mafuta mai. Ia, manatu ua tātou lata fo isi ui o le tātou pōkalame. Ia, o le mafuanga leo ua laina le whaia se tātou pōkalame fo i lea ini mata upu whaasala mausau po ni mata upu wha le lalolangi. Ia ona o le sa uni mo le aso ma le wha moe tae au. E ki pare fis le o le fuinga o le Pentikoso. Ia, ai tari tonu. Ia, ia se au ngā ni nei fautuanga fo ia ma se tala no atu au ngā fo i mo oe. Ia, au ngā fo i mo ia, vai fo i tala no atu ua wha ngau le mali e lo fina ngalo. Ia, e wha malolo atu. Ua e le mwhair tātou pōkalame na wha mali e umatangata uma. Ia, ai pau o le mea mua lava o te fia pea e momole tole whaafitai ia o tātou mātua tausi, tua asina sina o o loo whaafonga matapo i mai. Ia e mai se a o tau ia mai atu nuu mamao. Mamao a mai Amerika, o Hawaii, o Alaska, o isi vaenga, o Australia, o e isi a uole na message from my watching from Dubai. Ia ma le nā whai tu. Ia ma lor whaafitai au tau sorry mai mo mai tātou pōkalame. Ia manatu o le tā ua re nā, tā ua o le whaasauni mo tātou mo le fish le tai au. Ia tātou kipinga uma, i le nganga file mu, ia ma le mawhau iai. Le tā ua o le awina mai ma le lingi mai e le tua lo na nganga pa ia, e tau tu o luaina i tātou. Ia waila, ia June yau Alaska, watching fai, pule sea vaitai. Ia peo whana whai atu. O Alaska, o le toa tele fo i o le ainga o lo toa lua o lo iai. O lo whai au o se sunga ia ile metotisi. E wang sorry, o te mana tua le ngoai o lo pōkalame tau tau le ngo, ai ngaro, Ine kale sia metotisi nai Alaska, ia toa tele le ainga o lo toa lua i. Ko kele mana au sa fungi ngai iai. Ia wha solo mai i ta koma le mea na mai ai, na mata whao. Ia o lai fo i ele metotisi nai, kasi ngā mea ko kisi kau ka ua i ngā, ina i Calvary, pole e kale sia Calvary o metotisi, nai ai, ia. Ia alofa te lea tu mo o tau wai mauti noa, o lea e tau te mai moa mata mai. Ia o la tau fo i nea o nisi pa anga tō tino le kale sia. Pa anga tō tino le tā mole vausa. Ia, o nai e kale sia, ia, e le ngate lea, wha fo wina tani ni, ia, wha tā lofa atu. O tō umalava o lo ufto a pale mai. Ia, u wha iwi u tātou pōkalam. Ia, momoli ala wha aftai. Ia, o mātou tau ainga ia sau, ainga i sāfune. Ia, o so o ama liu ma tātou mafuta. Ia, e alo whātu tātou pōkalam. Ia, ma o lo tātou lainga tutusa pēi le vaenga lea sa wha soa ma tala no iai. Ia, o le tāua o le aso o le Pentikoso. Mō tai au. Leo le a tātou wha manatuina, Australia, New Zealand, ma le Pasifika. O le tasi mea langa le Pasifika isi aso pei o tutuila o tai au la tua stona ma Amerika. Ia, ai, moise o Samoa. E roro winga. Ia, o le tātou tāpenanga nani nei pō, ia, o le mea tāua o le wha manatu mō tātou. Le tāua te leo mea ia na ua set aside te le tua. Ena ia mawhaiona tātou wha mamanuina, ia ma tātou tausia ua o Tausamiga i le tua. Ia o nisi ei vaenga e momole tole wha aftai tele la o tau langolango. Subscribe, ma le share, mai se lava lunga o le tātou YouTube. Ia le nā. Ia, mo i la tau o le ofto a pale mai. Ia, o le tāua fo i lea e toi wha manatu. O tātou live umalava. Ia, e le mwhaintou whaafonga mai pese. Mani tala noanga i lunga o le tātou Facebook. Wana o lunga lava o le tātou YouTube. E te maua umai vaenga umalea e live vai ma. O le mea la lea a whai te fia. Mai mo mai sesi tātou lai ma tātou pōkalame le pōfo i a tai au. Ia, ona e asesi mai le ilunga o le tātou YouTube. Ia, e maua umai vaenga ia a toto. Ia, e mo le taimine. Ia, e mo li atu o lo whaanga le pōkalame mo tātou umalava.
tātou mau fo se pō le so tō nai, ia, ele manuia, sauni mo tā, sauni ngatai au, ia leanga le leima le lofo le tua, mo fo se ola wale fa, wawuwino le pōkalame, mo ne nā pō tai au, pe atusa ma le fina ngalo le tua. Ia mona nei taimi, ia, ia lofo te le atu mo o tau, ia manuia la wale nei a fiafi. Ora atu e tata atu nai pese ia mo tātou lunga o tātou YouTube. Ia, whaawau i pia tātou pespesenga. E tusa ai ma. Ia, e tusa ai ma. Nei fo ia so matango fie.
I will sing to the eternal. He has triumphed gloriously. He has stretched out his right hand and hurled the foe into the sea. Oh, eternal, you are my strength, my song, my great salvation. The eternal, he is my God, and I will glorify his name. I will chase them and overtake them, catch them and divide the spoil. Said the foe, I will destroy them, but the foe drowned in the sea. Oh, eternal, at your blast the waters piled up, tides were dammed. Oh, eternal, who is like you, glorious in holiness? Nations heard of it and trembled, dread and terror on them fell. Chiefs of Edom were affrighted, they all trembled in their fear. Pharaoh's horsemen and his chariots sank into the churning sea. The eternal led his people over dry land through the sea. Tausamiga Yesu pea mafatia oau alea sofile mu penate tausia Tausia oe Yesu io puapuaga pea mava ele toi tu ete Tausamiga Yesu pea fita leala pea le mawase malu pena te la Tausamiga Yesu pea o tau pau amalosi mai
Tausamiga.